APR FC izakina umukino wa gishuti n'ikipe y'igihugu ya Nigeria bakina imbere mu gihugu Chani uzabera muri stade Amahoro itarimo abafana kwa 29 Nyakanga 2025. Ikipe y'ingabo ikomeje kwitegura umwaka mushya w'imikino aho yatangiye gukina imikino ya gishuti. Uwa mbere yakinnye yanyagiye Gasogi United ibitego 4-1 mu mukino wabereye Shyorongi ku cyumweru. Nigeria izakina na APR FC izaba iri mu nzira yerekeza muri Zanzibar aho itsinda rya kane muri iryo rushanwa rizakinira. Irihuriyemo na Senegal, Congo ndetse na Sudan. Muri rusange irushanwa rizabera muri Tanzania, Uganda na Kenya rizaba kuva tariki ya 2 kugeza ku ya 30 Kanama 2025. Nyuma y'uwo mukino ikipe y'ingabo irateganya indi mikino mpuzamahanga izaba hagati muri Kanama 2025 aho izakina na Simba Sport Club ndetse na Azam FC zo muri Tanzania ndetse iyi mikino yo yamaze kwemezwa. Ni mu gihe kandi ikomeje ibiganiro Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo nayo bigeze neza bazakina. APR FC izasubira mu kibuga kuwa 2 tariki 22 Nyakanga 2025 aho izakina undi mukino wa gishuti na Gorilla FC. Ikipe yambara umukara n'umweru izagarira u Rwanda muri CAF Champions League yifuza guhindura amateka ikagera kure muri rushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere wayo.